Vrednujem li svoj život i život drugih ljudi? Svaki život je vredan življenja. Život je zlato i treba ga čuvati i odnositi se s ljubavlju, pažnjom prema svom životu i životima drugih ljudi. Većina ljudi ne vrednuje svoj život ni život drugih ljudi i ima osjećaj niže vrednosti. Taj osjećaj niže vrednosti svesno i nesvesno prenosimo jedni na druge. Ljudi misle da je čovjek vredan onoliko koliko ima materijalnih dobara, novca, dece, obrazovanja, uspeha, slave, znanja. Svega što ga okružuje. Sve je to čovjeku potrebno da bi zadovoljio svoje ja, koje uvek traži još i tako do kraja života. To ja sa svojim neumerenim, neostvarenim željama stvara patnju, nezadovoljstvo i život bez radosti. Ono toliko maltretira čovjeka da se čovjek samo kažnjava, samo sažaljeva što ne može više, pa se i razboli i ne vidi svrhu života. Čovjek kroz to svoje ja gleda i druge ljude i smatra ih niže ili više vrednom, ako nemaju ili imaju sve po njegovoj meri što on misli da treba da imaju. Tako je došlo do podela ljudi na uboge, siromašne, bogate, dobre, loše, uspešne, neuspešne i do međusobnih sukoba ili ratova. Oni što misle da su više vredni, imaju više moći, materijalne karijere, obrazovanja, podređuju sebi one slabije, sa manje obrazovanja, karijere, bogatstva, slave i ne vide ni svoju istinsku vrednost, a ni tuđu vrednost života. Kad čovjek izgubi moć zbog raznih svojih pogrešnih odluka, neuspeha, nedaća, gubitaka, on pada u osjećaj sramote, krivice, na najnižu vibraciju života, jer njegovo ja ne može da podnese gubitak i neuspeh. Takvom čovjeku je veoma teško da se digne na lestvicu onog što je zadovoljavalo njegovo ja, što ne znači da ne može. Čovjek može i mora da uči lekcije života, vrednuje svoj život bez obzira šta njegovo ja želi, a šta ne želi, inače će ostati u osjećaju krivice i patnje i zatvoriti put radosnom životu i smislu života, a to nije korisno ni njemu ni društvu. Prema svom životu se moramo odnositi odgovorno, voleti ga bez obzira šta nam se dešava u životu. Patnja, osjećaj krivice, samokažnjavanje, tuga, bes, ljutnja, život bez ljubavi nisu smisao života, već radost, rad, veselje, služenje jedni drugima. Nismo učeni da otpustimo te emocije, već zbog nemanja mudrosti ljudi ih kolektivno udružuju i vole da se muče, pate, čak se i ponose svojom patnjom koliko mogu da izdrže. Što me ne ubi, ojača me. To je pogrešno. Neki ljudi stalno prizivaju takve okolnosti i situacije jer vole da pate. Ono što volimo, to i umnožavamo, a isto tako i ono što ne volimo i dobijamo, bilo ono dobro ili loše za nas. Vežba. Svakodnevno zahvalimo i
i zagrlimo svoj život. Divimo se svom životu u svakoj sekundi, minuti, danu, satu, jer u istom tom trenu neki životi odlaze u večnost. Vrednujmo svoj život bez obzira što naše ja želi ili ne želi nešto. Slavimo svoj život, budimo nežni i dobri prema sebi i drugima. Lijepo, toplo razgovarajmo sa sobom i drugima. Dajmo sami sebi nagrade, pohvale, uvažavanje, a tako isto i drugim ljudima. Život će nam biti zahvalan. Punom dušom se odnosimo prema sebi i drugima. Prihvatimo sebe onakvim kakvim smo u svakom sadašnjem trenutku, a isto tako i druge, što ne znači da moramo biti takvi kakvi su drugi, već moramo se voleti, uvažavati, poštovati, popravljati sebe, a drugi neka se popravljaju sami i svima će nam životi biti radosniji, veseliji, zdraviji, koristit ćemo životu na celoj planeti.